uuwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ng illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Supersticks Office. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. June 27, 2026 sa 3rd floor, Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. In partnership with International College of Surgeons Pangasinan Chapter. Operation Bukol sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Libre po ito, walang bayad. Available slot 35 to 40 persons. Tara na sa DWJE Operation Bukol. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Only in the morning. Matatakaw ang gobyerno tansyo syudad. Only in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Only in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Only in the morning. Tayo'y mag-8-8 na mag-8-8 pa. Only in the morning. Agaw na Biyernes, ipaparungtal tila sa programan Early in the Morning. Naimbag nga agsapa, kada kayo amin apo nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo sapay kumada kayo itinasya at nga kasasaad. Tapta nga aldaw iti Biyernes. Kantabay tayo at technical side. Engineer Nixon Dakal dan si Jael Franz Kayabyab. Say amigo yo, your one and only in the morning. Mga ipaparungtal na sari manunaniran impormasyon, balita, komentaryos. Yedan tayo na paliwawa, pakaasulan na aral, aliwan pandural, pakalaan na inspirasyon,
aliwan konsumisyon tan alta presyon. Okay, lugay ko pala si former barangay Captain Sani Hunatas ditan at Salaan Mangaldan. Malasalasas inawa yaon sa Bintampol. Aka monitor at saya na programa tayo. Walamot sunagawan supplemental feeding or feeding program ditan ad Palapad Elementary School. Yaaya ipakurang nasay community group organization or CBO malulutularan natin pakan at saray estudyante ditan. Kunya sumarakop ira na kabiyangan na saratay organizations. Ararayay kabiyangan na saratay fraternities. Aratay arumnira na grupo ditan. Aliwalan samay hooliganism. Aliwalan gangsterism. Kailangan tayo natan at community service. Mantutulungan tayo. Mantutulungan tayo la. Si Katilay Unggalaw numambilang aray opisyalis eda gobyerno at naugip eda pansitan or they are sleeping in the noodle house siya tatawagan tayo. At na-overlook da o di no ayag dala na papansin iraratay watan iran importantin bagay singasayay supplemental feeding balag ya pakatulong itan at sayay tatawagan tayuran programa kontra ada satay malnutrition. May malnourished iran na ugugaw. Aliwala ba't ya satan? Wala rin malnourishment iran public officials. Yagalay taba-tabada. Lapulantid mali-mali tala. Aya kwarta sukakananda. Ay nako, Pirulos Binos. Bambano, Bailaki. Bari-bari. Kanyang balbalag so pakatulong na saray NGOs. Aray non-government organizations. Aray kabiyangan na unyara singa say Dalton Clan. Amay mo't laray project siya gagawin to. Nun saman say Dalton Clan singa sananay so notion naman bilang imahida. Siya antada araya talagan siga tough guy at walan mabubut at sara street fighting, street brawling, pero ama na imahin gapularaman natan at sarayan kaplusan ta more on community or public service la so gagawin da. Kuntan dapat singa wala ratay programang brigada sa eskwela. May iran na organisasyon. So kanya-kanyang sponsor, kanya-kanyang adapt school kinidatan para saya klasiran programa. And then tuloy-tuloy yutan. Congratulations sa recommendation malapod dya itermi da kasiksikanan nyo. O singa si Roger de la Cruz ang matabang agila. Walamot iraratay programa na sa Eagles on the dark desert highways. Good morning, good morning. Boboy Kokya, good morning. Lawrence Gonzalez,
O, tan si amigo Erenio Rene Velasquez. Ay sombrero kaya, Great Britain. Anan, imabi package, parcel, maawang. Inabi kong tampula at kinan amigo Rene Velasquez. Inayos to, kanya na medyo kila. Fit na natan. Thank you. Nabuwas manaya, Operation Bukol, DWGE, 88.1 Radyo Pangasinan, dalabat third floor na Jumil Building, AB Fernandez East. Laki labat amin, sararatay walay bukol to, walay sisto, naman bilang wala raratay goiteryo, saragyo rata niya, ipa-check up taon sa binadya raray kabyangan na International College of Surgeon. Kasi karatan sa man examen manambal ada sararatay bukulyo. Hanggang sarara may public officials agda gagawin sa trabaho at si kayo so nabubukulan na sa issues, laki labad siya. Ay, patambal yung raratan niya, bukul-bukul yung issued si kayo. Mansalita kayo sayan istasyon, ipaliwawa yun publiko. Iraratay tutupak ng issue kasiksikanan yuran public officials. Ang kayo dapat balat sibuyas. Ang kayo dapat onion skin. Walalay desisyon na Korte Suprema nilira at sararatan. Kabyangan na saray balat sibuyas. Onion skin ira. Kabyangan na public officials. Aramay pikon kunyare. Pikon kunyare. Pero no tungtung ito si ala punto man pikunyari. Mahilig pikunyari. Kanyan pikon kunwari. Good morning, Engineer OJ Cornel Bentinilla. Natanya Agaw. At oras na alas 9 kabwasan, kasumpalan na misa, taigapuso misa, at oras na alas 8 kabwasan, ditan at baloy na kalasyaw, nagawa so suka, State of Kalasyaw Address, ng Mayor Patrick Karamat. Idalat to no anton talaga so state of the municipality no antoy kipapasan na baloy na kayasyaw antulay agawan datan Anthony agawon Anthony arapon iparungtal iraratan at saray umbaloy. Kumbaga, manggawa na year-end report, accomplishment reports, kansaray action plans. Parang talto at saray constituents to ditan ada baloy na kalasyaw. In memoriam mutla ada samay pinabliton ina maaro ya anak Maya. Birthday ing kanak to ada sayan na agaw. Kanyan ikintula ata tiga gimirat antayo mutlante na naandid bilay si Mayor Maya Karamat. Ang salita si Mayor Patrick Karamat lubok. Antes siya punpon, loob pansyon si bangkay ng mother to sa kwanto.
ipagpapatuloy ko lahat ang iyong mga naumpisahan. Anyan araramay impapangakutura ya singa manggawa na saratay hospital or infirmary clinic wanto kamalatan health facilities watalla watalla na tati gagimira walalay dialysis center da walalay super health center datan bitla na baloy tan nanungnung yun na ani at I think isabay tumutlay inauguration at sa may command center ditan at opisina ng amigo Ed Villacorta sa municipal risk reduction management officer. Municipal Kindita na Tate Gagimira, MMRDO. Yan anong nang amin la, wala la, centralized, tan wala la ray closed circuit cameras vicinity na baloy na kalasyaw. Anong nang nyo? Walay mambabantay 24 hours at satan. Tapiano watan ya tampul immediate response in any eventualities. No wonder ya naala tumat sa untalan sakay at saray pagalang ya seal of good financial housekeeping. Ta nanunang nang natutuo na inar sa panggagastusan na inar sa panggagamitan na sararatay pundo ya araya aliwan wastage of money ya talagan napipinabangan na saray umbalay ya talagan ni bagam nung tangka at naliknam sa serbisyo. Tate gagimila lautla eda kabarangayan ta the local government under the leadership of Mayor Patrick Karamat is bringing the government closer to the people at panamaglay na sararatan ya panangitar na saray basic services. Ramdam mo ang progreso at asinso. Nanunang mo ni inar subabati kay kwartam. Ya ibabayar yun buwis. Ya atan reciprocal ya umpapawil at sika panamaglay na sararatan ya basic services. May babagaklante. Say ipra-prioritize to at saray abiglaman tan edukasyon tan peace and order. Say municipality of Kalasyaw is buying for ayay tatawagan tayo ya drug-free municipality. Pero igaga po to satay drug-free workplace. Nanang to, papasiguro to ya jada sararatay opisina na at local government at nanunang niya araraya at drug free tan aya at wala ramay tatawagan tayon free o drug-free workplace policy. Jada silong na satay drug-free workplace policy aya at sakay mandatory program. Sakay mandatory program atate gagimira. Ya kabase satay Republic Act
number 9165, Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ya i-require ditan kabyangan mutlaray private companies tan amin ya government agencies ya i-implement itay random drug testing, rehabilitation, and preventive education. Ganyan na agawa last year man I think nan agawa so sakay unannounced biglaan surpresa ay empleyado sa man kasumpalan da sa ginawa amin ya kabyangan na barangay officials amin ya kabyangan na sararatay government employees, officials and employees at in-invite demand the people's Astrodome, titawag na sports center, sports complex, titanad balay na Kalasyaw. So, waman ira namin. Ginawa, so, may flag racing ceremony. Atalante kada agaw na Lunes, wala tanya gagawin, base mutlaad panuntunan, patakaran na sa Civil Service Commission, walatan suwagaw anitan flag ceremony or flag racing ceremony tan nakaibalaratan iray singa pangi-deliver na saray inspirational message, motivational speeches tanto kamanlaratan to encourage iraray employee to work hard o work harder tan may gawon sumalaknapan na serbisyon kaiba sa respeto o da saray umbalay. Kabali-bali ya programa. Sige, mandatory tan. Imara diman. At kasumpalan na sa tay flag ceremony ingkapot imanso sports complex ang gapoy makapaway. Dagawa natin in-announce to. Kailangan tayo sumampa drug test. Amin tayo kanto yung alay kap yasi katumot sinampakirantot sa may urine to urine sample to ipa-examine at sare kabyangan na waman irang kapulisan da crime lab. Leadership by example si katuim muna. Ipa-examine to so urine. Tadi mamumot na nang numan bilang manuusar kamot na sararatay illegal drugs substance siratan niya bawal o dino illegal. So asurpresa namin. Gapo, kapaway, tayong kapot, hinlak, kapilitan, talagan na mampa drug test ka, mandatory talante. Ay nagmugabay, halatado, yung wala iaamot mo, di ba? Kanyang kapilitan, nampa drug test ira tati gagimira. Atanya mandatory guidelines, employees or employers must formulate and adopt formal written policies against dangerous drug use in consultation with employees. Wala rin testing methods ginawa ng kandak ira na saratay kaibaray accredited kiniratan na Department of Health si karaya so man gawa na saratay screening test tan confirmation test araya so ginagawa tati gagimira required itan ula ka man apply ka na trabaho required irarata na tati gagimira pre-employment randomly during employment and for cause singa bilbilang sa post accident tan kaibang mutladtan so promotion kailangan iraratan ipasilong daka at saratay drug test
walay nagmanalmuandakan na positive ditan at wala mo't iraramay gawaundan rehabilitation sika. You are not subject for immediate dismissal. They are referred for mandatory treatment and rehabilitation at the Department of Health accredited center. So araya atati gagimira si katuya so gagawon natanditan at balay na kalasyaw. Kasi gabay ito at magmaliw itan ya drug-free municipality so abitla ya baloy. Si katuta natatiga gimira mairap mairap. Haliwang basta-bastatan. Pero inga putula. Inga putula ino na to diman mismo munisipyo. Amin ya kabyangan na sararata empleyado at munisipyo impasilong adasaya mandatory drug test. To resort angga po so negative, I think negative da empleyado pero wala amoy sakay kabyangan na barangay official so nam positive da satan. Ayan dapat unya suwa gawon proactive proactive ang api makanta surprise biglaan biglaan natatiga gimira napagawaan dararamay empleyado tam barangay official siya matindi da satan niya ginawan na flag ceremony program ditan the sports complex sabay sara wamamutlaray kabyangan na sararamay crime lab kiniratan operatives or titawag tayo at sararatan kabyangan na saramay crime laboratories or manakin conduct na satay random drug testing ada saray empleyado at ating gagimira. Unang sabi ko required mo't itan at sararatay private companies. Importante itan niya say kawalaan mo, pantratrabahoan mo at safe ka no angga po iraratay wadtan iran manuusar na sararatay illegal ya droga. Sandara iso tuntutan yay gagapo ingga po tula ad munisipyo ito ikintulatan mangkaskid mo itan at sararatay barangays jalad barangay met kabyangan mutla say pulis karamot laratan sumangga mangkandak na untalaran na surprise abrupt o random iray ya drug testing at sararatay barangay officials importante raratan. Aton talaran ng tayo na nuwaan tura suwa arum nirang plano kasumpalan ton ipalapag i-report iraratay agawaan to da loob na sakay taon bilang da panangikurang to na gobyerno haratay accomplishments tan araya so action plan ira ya untumbok lamot ya gawon. So itertilay malaknaban iter tayo sa untalan na komendasyon tayo. Liderato ng Mayor Patrick Karamat. Sakay at saramay recipients na tatawagan niran good financial housekeeping ya araya at mismon sa Department of Interior and Local Government sumangi iter at sararata niya pagalang. Ipatuloy tayo ya issue. Walang tilay 32 minutos kasumpalan na alas 7 eda kabwasan. Wajanira suwa pakabat malalapot saray
manangantabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Orly in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan kada Sabado. Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan.
opisina. Paborito. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Panang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Abalang may monitor ko kina Engineer Nixon. Ako abalang may ujuk. Ako na monitor iray background ko tan busis ko. Okay, wala lagi atapilang ko dya. Ya kabiyangan na sa iyakin. Napukaw. Okay, parang ipatuloy na programa tayo on early in the morning. Sising baton tayo at ate gagimira ay tawag tayo na mandatory drug testing. Sararatay empleyado. Aking kasino aray kabyangan mo't nasaray mangkandidato. Aray kabyangan nasaray mangkandidato o dino aray mangkakanunutan niya untagam. Untagam sayay election. Harapan. Siya sararatay mang kandidato para da barangay official. At kailangan araya ipasilong lagi da satay mandatory drug testing. Tapiano, nanangning tayo, masiguro tayo ya araya buto santira ya barangay official. Sanay asinggerla so sangguni ang kabataan and barangay elections. Kailangan ararayay kabyangan na saratay would-be candidate, aremang kandidato at barangays. Laot-laot saray kabyangan na sangguni ang kabataan. Ipasilong dapat iraraya at drug testing. Dapat kumun ipaksab yasakaya ay paksab na kumilik yasakaya ya requirements. No man apply ka man mampile ka na satay certificate of candidacy, kailangan ipilamlatan. So tawagan tayon mandatory drug testing. Panungnang mo sika at agkamang gagamit na sa illegal ya droga. Importante ta na tate gagimira. Importante. Sa sakaya barangay officials at malinis at unya ya kipapasan. Delikado tan Hala ulat sa kabataan. Sa ibaga dalagi aganayari tan incriminating evidence itan against you. Aganayarin mangkinitan that is unconstitutional kanda. Araratan si irasunda. Antitakutan mo naman bilang sika at matino ka. Antitakutan mo iparungtal itan. Ibang pasilong ka saratay drug testing. Kanyan si katayo raya butante. I-require nyo sararatay kandidato. Yan parang taliran si kayo, mantatalong patira. Lano manisa kamit si kayo, kanyo, ya kandidato. Mampa-drug test ki pati, panang nyo, ya si kayo at malinis at untan. Ang kayo manggagamit na droga tamalinis so intention nyo at serbisyo nyo. Purtantita na tato'y gagimira.
Kailangan itukup daya ko mo tadi amay-amay. So umpapaw iran barangay official ya sikara pero Los Vinos involved satay illegal drugs mano usar na satay illegal ya droga. Okay, jada aron nira na impormasyon na balita da sayan na programa tayo. Talagan nagkuna monitor tayo makapang-concentrate ka maong ta sa audio tayo at nagkuna monitor so again audio. Ano santila? Aray viewers tayo. Napulyon nating lahat. Napulyon ko. Boots Oka, Raymond Agustin, Maestro Leto Bandong, Maxi Soles, Ma'am Jenky Alagadan, Teresa Cornel, si amigo Bads Vidal, Merly Nicolas, aray kabyangan na dumuringal tayo ditan ada barangay Salapingaw. Aray Anos Labat Association ya dadauluan ng Boss Palang de Guzman. Kagawad Erickson de Guzman, Kagawad Tonyo Bautista, si Kagawad Fernandez, Kagawad Jamie Benitez, si datin na Chip Tanod, Tinte Fernandez, datin na Kagawad Benitez, okay? Si Jerry Lara, Benedict De Oro, Lawrence Gonzales, si Stephen Evaristo, Romulo Espinosa, Lorenzo Palma, Robert Aguado, Master Sarlo Gonzales, Manong Ben Jovellanos. $45 minutos, kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Panang ipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Tayo, base sa may report na kapulisan tayo at ating gimira, base sa may statistics report da or press release da, ipapalapag daya sa Pangasinan is generally peaceful. Pangasinan is generally peaceful. Pero inamin damat balot sa kaso amay crime against property at ate gagimira so imatagay atagay so crime against property hanggang manuntan wala ray na naurol ira da saratay illegal drugs pinablimiran na dumuringel at sinsya yadakol iraratan yamalaknaban ni suwalakuan na droga at saray kabarangayan. Ipapalapag lapod saya kunoy intensified law enforcement operation at Ilocos Region na resultaya saray higher crime detection dakal so na aristo na improve so road safety indicators
base da Saratay Comparative Crime Situation Report the Police Regional Office malapula kunod sa may bulan na Enero hanggang sa bulan na Mayo dan Enero hanggang bulan na Mayo 2026 from January to May 2025 to January to May 2026. Impresenta tate gagimira the Regional Peace and Order Council at second quarter meeting at calendar year 2026 sa total crime incidents at nan-increase to 3,972 from 3,673 at parehon period last year, reflecting enhanced police visibility and intensified anti-criminality operation across the regions. Haraya at ati gagimira at particularly at Saratay anti-illegal drug operations, anti-gambling campaign, environmental law enforcement, and other police initiated activities. At kwanda contributed to the increase in recorded non-index crimes which rose from 1,714 to 1,856 base ad report na sa Philippine National Police. Pero base mat ad report da inamin damat immatagay at ati gagimira so crime against property. Good morning at kinan Attorney Remark Rabanso na RDO Siyudad na Dagupan. Si John Ray Bautista ditan at Region 1 Medical Center si Marita Tansiramil Velasquez, Engineer O.J. Cornel Bentinilla, papakabaton walay nagawan 4th degree exemplification no agaw na Sabado June 27 ditan at San Carlos City. Sa hitima na abitlaya 4th degree simplification na sa Knight of Columbus, Herald for Hope. Good morning, Matt. At kina Armando tan si Elsie Segundo ditan ada Kanawalan Bimalay. Si Kagawad Merna Esteves, serbisyong mabilis ditan ada Pugo Grande. Waldo Barroso, Raymond Agustin, Cristina Ocampo tan si Boots Oka. Likewise, are dumurungal tayo tan ada Las Vegas, bunuan geset, aray pumapadyak. Itanmat ada balay na Kalasyaw si Agawad Ed Laportisa, Ox na Ox si Pox. Wala rin iriri ka mo na poblasyon ditan balay na Kalasyaw. Panawagan pa kinan barangay Kapitan Marlo Season. Ditan kuno poblasyon west. May asinggar kuno ditan Jollibee. Walay pwesto ditan niya manlala ko na pising
balot ginawa dalan abong iya panaayaman dalatan. Masyado la kuno ang banget ditan at pwisto at aditan lara kuno mambabawas na saratay personal necessitista. Kanyan pakiayos lang bangat komunitan. Okay. Good morning, Matt. At Charmy Catering Service. Si Ariel Gamboa. Si kato amoy man cater dyan, nabuwas. At nagawan Operation Bokol. Kanyan ulit ang milamat. Araratay walaan nasaratay bukol, walaan nasaratay sis, walaan nasaratay goiter naman bilang, babalag tay bukol at tagaryo. Panang nangyuratan, libre na buwas, malapod alas 7:30 hanggang alauna ng araw. Wala rin unsabi rajaya doktor. Ya kaiba nanda Dr. Nelson Quizon sa presidente na sarat na sa ICS International College of Surgeon. ₱54 minutos kasumpalaan na alas 7 ara kabuwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Si Edgar Tansiriza ditan. Bali na mga dan. Lega niya si Kara at mampapakan satay kantina da maingal su paborito dan istasyon. DWGE 88.1 Radyo Pangasinan Paborito. Paring Waldo Baruso no mambilang mabiskag kalat sarag mo'y uladya. Mampacheck up kamat ada kenan Dr. Glenn Soriano nabuwas. Programan Karma Health Option. Tasay kintumat araratay high blood pressure, diabetes, aratay asthma, tan arumniran klasin sakit-sakit. Kalaranan nyo sa programan Likna ay Balay ng RJ Jimenez. Ditan ada bimalay. Manlukas la imay bida ya food chain ditan. Balayo. Yaatan at ngalngalinin insiblot. Nasaratay pigaran opisyalyo ditan. Ya halos agdagabay ya paluubon itan natatay gagimira. Pero nanang ninyo nanang nyo natan, ta manlukas la, anti itertutan, itertoy balbalag ya progresod ekonomiya. Aside at sararatay income, ya iter at munisipyo, makapan-generate ni nasay employment. Di tala natan sunapasyaran na saray kabaluyan yutan eda bimalayay, ya aglara unarawi nugabay tabil bilang yan anong si bubuyog ditan Abitlan munisipalidad pero tatimot la ya walay balag ka bubuyog ditan yasing nga buyog pero wala ray ken wala ray konsihalis ditan niya maniipit. Aya ibabaga tayo lanang. Atay interposing
no objection. Kailangan mo lang ti undalang ka mga lakani na saratay untan iran na clearance interposing for no objection pero antayo la no mga alakad untan at sararatan wala ray ang babangil yagdaan na panudsika sa may nabasam read between the lines sa tatay gagimira at manaalakar labat ira na sa may delivery of goods and services. Natalusan nyo, nantigabay ko ni Bagat Satan. Ipitunda. Plano tula may investor ditan. Ay nagyo ka pa unakal kami, unalis kami. Are-arong mabalay, lalaanda kami, guguyurunda kami. Si kayo balat, aablugin nyo kami, kwan. Until finally, masayang usang laman si Bubuyog. Pinukpuk ira radyo. Siguro, kapan tutungtong lara. Ninyo tay panagisiblot daud si kayo ayaw. Umbaloy ditan. Baloy na bimaloy. Si katutan su matwa ya agawa. Say balitan matwa agawatan. Okay, kantabay ko the technical side si Engineer Nixon Dakal tan si Jael Franz Kayabyab. Itilak mila lang ula subalag min pisa salamat. Balang sinansakay ya pinablin na dumurugel na saya na programa Early in the Morning. Kakaiba yo so amigo yo Orly Navarro, makinis ang ulo, malinis ang isyo. Hindi malisyoso. Diyos ti agina apo. Ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about